State Lengakna Haukiba Nimita, Tokiba Laivaktiva, Nambol Embusta Laikidraba Amadi, Soklaba Singi 𝐿𝐿𝐴 Piragan Haina Lautokre. Amadi matam kuina yengsin dabadagi pibam soklaba National Highway 137A Imphal West to 𝐶𝐤𝐯 takiba mayai lambi gi matangda thangat kiba complaint Ministry of Road Transport and Highway morna officially closed tokre. Mayam Krumjari Notice Window TV na Sandok Chaba Numidangi Manipuri Pau Meeting Tabiri Singbu Surbala Mairembam na Taram Nokchiri. Haudik Mayam the Pau Muchakaina Pizari. State Langakna Haukiba Nimita Tokiba Laivaktiba Nambol Embusta Laikidraba Amadi Soklaba Singi 𝐿𝐴 Piragani Haina Lautokre. Manipur government na Kuntra Hom Doisuba Assam Rifles personnel Singda Embusta Taraktuna personnel ani Laikidaba Amadi Mangana Sokapan Nankiba Todok Adubu Akan Bamawungda Yaning the Bafongdorakli Amadi Laikidraba personnel Singi Imung Manungda Lupa Lak Mangagi 𝐿𝐴 Piragani Amadi Asokpa Singdana Lupa Lak ani Piragani Haina Lautokre Luinana Asokpa Sing Lay Bada full support piragani haidi. Matam kuina yengsin dabadagi pibam soklaba National Highway 137A Imphal West to 𝐶𝐤𝐯 takiba mayai lambi gi matangda thangat kiba complaint registration number mod/E/2025/0017451 asi Ministry of Road Transport and Highway morna officially closed tokre. Lambi nungtigi chathok chasin tawriba singna fongdorakpada potholes lambi leite manadaba amadi lambi chentharakpana Chingbagi awaba mayoknari citizen activist asem Rosana Chatliba chahi asiga August ki tarik 15 da file tawkiba grievance aduda miyam gi safety emergency service lakpada apan bepiba amasung essential goods sing puthok pusin tawbuda khudong cha daba singi matang da panki September ki tarik 18 da hairiba case asi close tawre haina superintending engineer regional office Guwahati ki Sri Diras na thokibani cheroladuda kilometer kuntra dasmik ahum manga sangba highway maintenance ki Lupa crore ahum dasmik ahum ama sanction tawkre lemhoriba kilometer 13 dasmik taruk mangana 2027 gi February gi mapan fawbada loisinanaba contractor na yengsin gani maramaduna defect liability period DLP gi makhada lairi haina paukhum pirakhi adumoinamak mafam asigi mioi singna fongdorakpada highway apunba asi pothole amasung khudong thiningai oiba phibam da lairi sanction order thoklabasu lambi gi phibam phagatba laite thawong asida asem Rosana pen daba fongdokladuna Thabak sing asi paperwork ki wangmada ground reality da tawraktuna uhandriba phawba thengna khigani lairiba pothole mayam asina National Highway 137A apunba asi maintenance in progress lai hairiba si yabangam loi mari lainaba sing amasung contractor singna thabak ningthina Paikhalaktrabadi legal gi oiba khongthang sing makhatana paikhatuna mari lainaba singna tekchak pugadabani athubuda National Highway 137A asi ningthina semjinduna miyam gi safaba amadi Manipur gi ningthina samnaba lambi am ohelo haina fongdorakle Lay inkol eviction tawgan haiba wafambu yaning daba fongdokladuna lay inkol kannabai damak miyam gi oiba mifamama kontha khabamda pangthokre kontha khabam ward number 1 2 amadi 3 gi apunba maira paibina sinduna pangthokiba mifamaduda lay inkol kanbalup ki joint secretary takhilambam gitchandra lay inkol kanbalup ki treasurer ahanthem inauton amadi senior maira paibi thodam jando Thodam Chitralekha Ngairangbam Ibetombi Saruk Yaki Mipamaduda Saruk Yakiba Thokchom Ongbi Susilana Fongdorakpada Leprosi Nabagi Damak Imung Manungna Inthok Piduna Matam Kuina Lay Inkolda Laidaklaba Singidamak Lengangna Patapi Bedan Natana Tongan Ba Hiram Kayada Yengsin Bibaki Mahutta Eviction Togani Haiba Wafam Yaning Day Eviction Togbagi Mahutta Makoibu Ngak Senbiu Amadi Inkol Pata Sing Pibi Duna Macha Masu Sing Apaba Oinaba Sembada Mating Pangbiu Haiba Wafam Thamke Hujiki, hujik makoy na suwana, laser ba matam asida, makoy butang thokro, makom sidin lay bayan roy haiba le baki, wahi sing asidi yajaning de, akoi maitei amoy na makoy bu, nsibiba, tang thokro bi mahota makoy gi, layba asida, layba sing makoy silver jubilee, golden jubilee pak thoga hujik
lay hꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯕꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯔꯅꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯖꯔꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ OBC ꯇꯧꯖꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯇꯥꯖꯒꯗꯕ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯄꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯇꯝꯖꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯄꯇꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯕꯣꯜ ꯁꯕꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ 23 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯚꯤꯖꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯍꯦꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯚꯤꯖꯤꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯔꯥꯖꯀꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯗꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯁꯕꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯖꯋꯥꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯖꯋꯥꯟ 5 ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯑꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ PIL ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MPCCꯒꯤ OBC ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯁꯀꯤꯔ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯌꯣꯛ ꯐꯥꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯍꯜꯂꯦ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯡ ꯆꯦꯁꯥꯕ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯍꯩꯕꯣꯡ ꯃꯈꯣꯡ ꯈꯦꯂꯥꯈꯣꯡ उचिवा संथेल अमदी हंगुन चिंबा मफमसिंगदा अवाब कया मायोकनरी मसिगी मरु ओइबा रेस्पोंसिबिलिटी असि कनाना लौगनि हाइबसि अचौबा वहंग अमा ओइरी अदुना लैंगाक की मरी लैनबा लोइसंग सिंगना इचांग सोकलबा मफमसिंगदा अथुबदा मिटेंग चंगबिनबा अपील तोरकले नोंमगी ओइबा फाइनेंशियल लिटरेसी कैम कम क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम अमा ngasi थवाल डिस्ट्रिक्ट की अथोपम अवांग लेकाइदा पांगथोकरे ग्राम पंचायत सिंगदा जुलाई की तारीख अमदगी सेप्टेम्बर 19 फावबा था अहुम जुपना चथगदौबा 3 months saturation campaign on financial inclusion scheme gi manung channa department of financial services government of india की लीटिंग मखादा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न सिंदुना पांगथोकिबा थौरमदुदा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रेसिडेंट पी रंजित वाइस प्रेसिडेंट वाई सुभाष चंद्र DGM लोन A ट्राकेश्वरी देवी अमदी मैनेजर M रमेशोन अथोइबा मिथुंग सिंगोइना सरुक याखी केम अदुदा PMJDY अकाउंट ओपनिंग PMJJBY PMSBY APY re-KYC of all SBI account digital fraud prevention and unclaimed deposit की मतंगदा मियाम न तौगदबा तौरोइदबा सिंग अमदी बैंक लोन की अवेयरनेस पीबना चिंगबा कया मियामदा खुदोंग चाबा सिंग फंगहनखिबा लोइनना बैंक सिंग न पीरिबा तोंगान तोंगान बा कानाबा कया सिंग सिंग मतंगदा संदोकना मियामदा ममुत्ता न खंगहनखि थरमदुगी सरुक अम ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी GP लेवल 12 की लोनी चामगा 73 दा लोन ओइना लुपा लाख 63
खरे हेनबगी सेनफम पीकी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रेसिडेंट पी रंजन फोंदोखिबदा लेबाक असिगी लौमी सिंगना मरांग कायना पोथोक पुथोकपा ngamhanduna मखोइगी अमदी लेबाक असिगी सेनमिटलोन की फिबम फगत हनबा पांडमदा भारत लेंगाकना तोंगान तोंगान बे स्कीम कया पाइखतुना मखोइदा लोन ओइना सेनगी टेंबांग पीरी मसिदा एमएससीबी लिमिटेड ना लौमी सिनमी सिंगी दमकता यामना लाइना गेरेंटर चे चांग अमत्ता यावदना लौ उरी हाइबा अदु ताकनबा पता कॉपी अमखकना उल्लबदी लोन पीरी मरमसना लमदम असिगी लौमी सिंगना इंटरेस्ट यामना पिकना पीरिबा लोन लोबीदुना इसागी सेनमिट लोन फगतनबा होनबियु हाइना मियामदा अपील तोरकले 16.84 lakhs इगदबनी मसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना अहानबा पांथोकसबनी अखोय क्रेडिट लिंकेज की ओइना अदुगा मतुंग तारपदा अखोय अनिरक थोंगना पिगदबा वाली अदुदा अखोय प्रोग्राम मसी तौरिबा सिगा सब मानना अखोय क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम तौजगदबनी अदुना अखोयना तौरिबा प्रोग्राम सिंग असि करिगिदि पांडमदा करमबा मखनगी पांडमदा तौरिबनो अदुगा मणिपुर एग्रीकल्चर सेक्टर दा लैरिबा अखोय फार्मर सिंगसे मरांग काइना पोथोक पोथोननबगी दमकता अदुगा मणिपुर दा लैरिबा फार्मर सिंगसे सेमिलोन मरांग काइना लैनबगी दमकता मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना अंगम्बा पैसा अंगम्बा सेन मतेंग पांगजरगा फार्मर सिंगसे सेमिलोन मरांग काइना मणिपुर दा लैरिबा प्रजा अखोय पुनमक सेमिलोन मरांग काइना लैनबगी दमकता इंडिया गवर्नमेंट थमाइबा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम अमगी मखादा स्कीम सिगी मखादा अखोयना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना पाइखलिबा स्कीम सिंगसे मणिपुर प्रजा नसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट खक्ता नतना मणिपुर लैरिबा डिस्ट्रिक्ट मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना पाइखलको खुदिमकसु मपुंग फाना इम्प्लीमेंट तौबा ngमगदोरिबनी हाबसे असिगी मणिपुर लैरिबा प्रजा खुदिमक अमसु सोसाइटी बु थवा यावगिरिबा टैक्स बु थवा यावगिरिबा अखोयगी सोसाइटी टैक्स सिंगी मेंबर पुनमकता मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माइकैदगी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO ना चहिली सांगसन चथदुना लाकबा होली फीस थौरंगी मनुंगचना मिटे एखोगी लाइवेख्रबा इपाइपुसिंगी मफमदा लंगबन चरा हाइकत लेकत तंबगी थौरम ngasi हाइपोक चिंगे लैबा हाइपोक निंगथौगी खुबमदा पांगथोखरे हाइरिबा थौरम अदुदा UFO गी जनरल सेक्रेटरी सिंह कमांडर सिंह इंस्ट्रक्टर सिंह अमदी मणिपुर गी मनुंग अमदी मापांदा लैरिबा UFO गी मेंबर कयाना सरुकयाकी ngasi गी थौरम अदुगा मरी लेनना UFO गी जनरल सेक्रेटरी होम लाइश्रम लोयुम्बना फोंदोखिबदा हाइरिबा हाइपोक निंगथौगी खुबम असिदा पांगथोकलिबा थौरम असिगी मरमदि मैते अखोगी लाइओइखरबा इपा इपु सिंबु निंगलेदुना मखोगी दमक UFO ना चही लिसांग सिना लंगबन थाना लाकपदा कुमसी कुमकाउदना लंगबनगी कुनमापनि पानबा निमित खुदिंगे चथरपगी सरुकम ओइना ngasisu UFO ना लंगबन चरा तंबा अमदि हाइकत लेकत तंबगी थौरम असि पांगथोकलिबनी हाइखि ngasi akhona मफम सिदा हाइबोंग निंगथौ इपागी दा पांगथोकचरिबा थौरम असि लांगबन चरा हाइकत लेकत तंबा हाइबदि अखोय मैत्री बागतगी हौख्रबा इपा इपु जागुरु सिंगी मफमदा अखोना लांगबन थाना लापदा कुमसी कुमकाउदना सहीगी ओइना लिसांग सिना चथरकपा लांगबनगी कुमगा मापनि पानबा नुमित असिदा अखोय हाइबोंग निंगथौगी मफमदा लांगबन चरा हाइसोय तंबगी थौरम असि पांगथोकचबनी मसिदा अखोय UFO गी मेंबर सिंह ग्रुप सिंह सा कयाना लेंबिरक्तुना कोई चरा तमसी मपुंग फाना पांगथोकने हैना मैम थमजरी Directorate of University and Higher Education Sinduna one-day sensitization program on new curriculum on four-year undergraduate program FYUP 2025 based on NEP 2020 Haiva Thorum Ama ngasi Classic Grande Imperial Hall da pangthokre Thorum asida ningthaujam Geoffrey IAS Commissioner Higher and Technical Education Government of Manipur Professor S 𝐶𝐷𝐸 Din School of Human Environmental Sciences MU Amadi I Radhakanta MCS Director University and Higher Education Government of Manipur na athoiba mithunglen oina sarukyaki Thorumgi makha chatharakpada Higher and Technical Education Commissioner ningthaujam Geoffrey na फोंदोखिबदा न्यू एजुकेशन पॉलिसी असी चही 19 रोंगी ममांगदा चटनादुना लाखरे मसिदा मतम असिगी एक्जिस्टिंग एजुकेशन असिदा
सानरक्तबना तोंगान तोंगानबा चैलेंजेस कया मायोकनरी महाइरोइसिंगना लाइरिक तमली हाइरगा थबक चंगबदा यारक्तबा कया असि सोसाइटी असिगा चानरक्तबगी मरम अमा ओइरी लाइरिक तंबा सिना माखकी खनबनते महाइरोइसिंगदा मसादा याउजरिबा टैलेंट सिंग खंगदोक्तुना मखोइबु मखोंदगी हौना सेंबिरगा मपुंग फाबा एजुकेशन सिस्टम ओहेनगदबनी पुमनमा असिबु खंगदोक्पिरगा हेना मपुंग फाबा अमा सेमगतमिनबा ओजासिंगना पुन होटनमिनबा मथौ ताइ हाइबा वफमसिंग फोंगदोकी Rotary Club of Polo City Imphal RCPCI na Maniwood Club ka kutsam naduna blood donation camp ama pangthokre Babina Specialty Hospital Sajiwa Jail Road Khawai Soida pangthokiba blood donation camp aduna punna club ani maktegi blood donor yangkhaina sarukya ki court Northeast ahan boin all India Northeast ahan bo oina All India High Court Employee Federation ki president oina appoint tawkraba sanasam samungau singbu taramna opagi tharom ama ngasi High Court Employees Association ICEA Manipur na sinduna High Court of Manipur gi auditorium da pangthokre thoromaduna High Court Employee Association gi General Secretary Dr. Sapam 𝗠𝗔𝗡𝗏 ICEA gi Vice President 𝐾𝐢𝐯𝐿 ICEA gi Advisor Polygraph Athing High Court of Manipur gi Z Registrar Administration S. 𝐂𝐲𝐶𝐿 Singh amadi High Court of Manipur ki Registrar PS Japan Singh na mathang sina President Member Singh oina saruk yaki tharamasiga mari leinana sanasam samungau Singh na phongdorakpada India da hojik High Court kunmanga lei haina phongdoki mahakna makha taraduna hojik High Court singda leidiba pe sing asi amaga manade maramasina pe commission ama semnabagi damak All India High Court Employee Federation asi sembani amadi hojik ki anoba pencil scheme asi pamde aduna hanagi pencil scheme adu chana halu haina phongdoki India da hojik High Court kumanga ma atopa outline bench tratu total 41 High Court lay including benches akoina lairiba High Court sing da lairiba si amaga tolop si manade tolop High Court khada yamna chawba khramda yamna pikpa punama se manana bungta koi uniformity of pay commission ama sembi nabagi damakta akoina hariba all the High Court Employee Federation ekoi sembani adu atopa grievance myam lay akoi anauba pension scheme se akoi pamde hane all pension scheme di sanalo aduga akoi service condition phagalalo adu lairiba akoi High Court mayam laiba post vacant lairi myam se अथुबदा अखोई मेंशन बा सर्विस कंडीशन फगलन बा लोना ना अखोई ऑल इंडिया एम्प्लॉयसिंग की अखोई मेडिकल बेनिफिट पीनब होनबा एम्प्लॉय मैंगे कोई फैमिली से सिगी रिटायर बेनिफिट कोई मेडिकल रिटायर बेनिफिट पीबीबा मरुइना अखोइना हजिकते अखोई सुप्रीम कोर्ट केस अमा थारे हारिबा ऑल इंडिया हाई कोर्ट एम्प्लॉय फेडरेशन ना 2021 दा मणिपुर हाई कोर्ट ना लीड तौबनी केस नंबर ना WPC 869 of 2021 All India High Court Employee Federation versus Union of India and others. Employee Association na kan hona jaba akoi labor akoi dignity hona ba kanba myam dagi musidana hagadra akoi capability gumba quality khara laibadagi akoi bu All India High Court Employee Association ki president khalakpani na ai thamjage.
Langbal haitha laitha tambagi thoram ama ngasi nongpok ningthau apan thoibi atra sanglen mosa amadi nongpok ningthau apan thoibi trustna sinduna thawbal nongpok ching power house manaka leiba ivado evendo anigi khuvamda pangthokre lamdam asida thokiba irangda laikidraba athoba sing amadi leibak asi tangdu leitaba puraknabagi damang pangthokiba haitha laitha tambagi thoram aduda maike kayadagi mioi kyana ivado evendo anigi mafamda thongnibaga loinana haitha laitha bagi thoram adu pangthoki nongpok ningthau apan thobi trust ki cultural organizing secretary ratan laisang temna fongdorakpada kumjali singani ga kulhumdoi gi megi tarik ahum dagi tholakiba kanglup ki rang asina maram oiraga laikidraba athoba singbu ingna chikna leijana bagi damak ngasi ki thoromasi pangthokpani haina fongdoraki hauji aroibada maroiba pamu khana pizari State laingak na haukiba namita thokiba laibaktiba nambol embusta laikidraba amadi soklaba singi 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐿𝐻 haina laukthokre amadi matam kuina yengsin dabadagi fibam soklaba National Highway 137A Imphal West to 𝐶𝐢𝐯𝐞 mayai lambi gi matangda thangat kiba complaint asi Ministry of Road Transport and Highway Mort na officially closed tawkre ngasigi oina notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw matang ngasri loizare mideng tabi de bapum no mo pamuka hanna khurumjari